Mwaramutse neza bakunze b'Ikirura TV wanaho muherereye hatandukanye nk'ibisanzwe abo bwije tubahaye mwiriwe nabo bukeye tubahaye mwaramutse. Uyu munsi ni na gatanu ni tariki 15 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 kuri mikoro z'Ikirura TV muri kumwe na Mutungi wa Savana Gesterigizi tugiye kubagezaho amakuru yuko akarere kabyutse ndetse nuko umutekano wifashe akarere k'imisozi miremire ndetse n'imigufi. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kurambura mu kanya. Amakuru yacu tugiye kuyahera mu misozi miremire y'Imurenge mu gace ka Minembwe n'inkengero zigize Minembwe. Turakomereza n'ubundi ku ndondo ya Bijombo ndetse n'indondo ya Rurambo tumenye ko umutekano wifashe hariya muri kariya gace, aho tuza gukomereza mu misozi migufi nka za Bibogobogo tumenye ko abaturage baherereye Bibogobogo bazutse. Amakuru yacu nk'ibisanzwe turaza kuyasoreza mu mujyi wa Goma, ariko kandi turakubitira mu kiyaya cya Rusizi ndetse no mu mujyi wa Uvira ahakomeje gupfa abaturage bitwa Rubozo n'ubundi na ziriya ngabo za Wazalendo, aho buri joro barasa abaturage. Amakuru yacu reka tuyahere mu misozi miremire y'Imurenge mu gace ka Minembwe n'inkengero zigize Minembwe. Inkuru irambuye Justin. Minembwe abaturage bayo bazutse neza, bafite umunezero n'ibyishimo kubera ko bafite amahoro bagiranye amezi atari makeya. Uku n'ukwezi kwa gatandatu kwa gushira ndetse aho basatira ukwa karindwi bafite ayo mahoro. Twibutse ko kuva mu kwezi kwa kabiri ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri nibwo amahoro yatashe muri kariya gace ka Minembwe yose, nibwo iringara ryarengutse, abaturage batangira kubona amahoro n'ubwisanzure, aho batagiraga batangira kuhagera, aho bari bimiriwe batangira kwazerera, ndetse ahari hitwa ko ari amaka y'abaturage ubu ngubu yabaye amatongo niho abungeri baragirira amatungo yabo, kandi hari waba ariko ntibari bemerewe kuhagera ngo kubera gusa yuko hari ingabo za leta, kubera ko zitari zizi agaciro k'umuturage ndetse n'imibanire myiza y'abaturage. Nico gihe umuturage yashakaga kugera hafi n'ikayabo ahubwo akaba yakubitwa nabi cyangwa se akaba yagirirwa nabi mu zindi zira, kubera ko cyari igisirikare kitazi agaciro k'umuturage ndetse n'ibye, ugasanga abaturage bose ko barahunga igisirikare cya leta. Ariko kuva kiraho bwana Justin, uribuka kuko nyine uvuze ziriya ngabo zabaga hariya muri Minembwe centre, hari abakurikirana Ikirura TV 1 bwa mbere cyangwa se abandi bakurikirana ariko batazi uburyo igihe zavuye muri Minembwe zaciye zihunga. Ni ukuvuga ngo zahawe inzira imwe, zaciye muri Mukoko zose zimanuka zikonera za Rusuku ziheza umushasha wose. Ni ukuvuga ngo izi ngabo zari zifite amaka menshi yari muri Minembwe atandukanye, kandi aho babaga bari hose habaga hateye ubwoba, kandi bari mu baturage hagati. Hari igihe bafataga bakahita bayishinga mu muhanda neza w'abaturage hagati, kandi ibyo zose byatumaga yaba inka, yaba abaturage basanzwe, yaba abamama, yaba abagabo, yaba abana, abo bose ntabashoboraga kugera mu maka yabo kubera ko babaga bafite iterabwoba ryinshi cyane ndetse no gukandamiza abaturage cyane. Ariko kuva kuri izi tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri amahoro yaratashe muri Minembwe, itoroshi iraka, umuco urabudika muri kariya gace ka Minembwe, mbese umuco uramurika hariya, abantu bose batangira kubona umuco w'igihugu n'akarere gatangira guca. No mu gihe babaga bari hariya wari umwijima gusigaye cyose, haba ku manywa haba nijoro, na santere ubucafu nibwo bwayiraka. Ni ukuvuga ngo hariya noneho umujyi wari waranduye, wari nk'umwanda uteye ubwoba, ariko kuva abasore barakandagizaho ibirenge hariya, amasuku, iterambere, ubwiza bw'ahantu, ubusabane, umutekano, kurya ugahaga. Ubundi yarigega baratekaga abagabo rimwe na rimwe ntibashobore kurya bitewe n'akababaro bababaye k'ibintu baba barimo. Ko umuntu w'irundu yageraga ku Kabingo, kugira ngo agere ku Kabingo murebe nk'abantu bazi Minembwe, kuva irundu no ku Kabingo n'ahantu urugendo wenda rw'isaha ku muntu w'amaguru, ariko kandi yakoreshaga amasaha hafi nk'atandatu. Yarakatirizaga akagenda karenga zamuriza kazaseruka za Gakangara
gukora kugira ngo agere ku Kabingo cyangwa se akikonera agaca za hariya kuri Gitavi agaheza za Gahwera akarenguka aho hose gamvuze naho yakatirizagaho abana babo batwirwaneho bari amadubu kugira ngo ari habonera agatekano umutekano wo kugera iyo hayaje aje gukemura urubanza rwiwe. Rero murumva urugendo rwabaga ari rurerure gusabana hagati yabo bonyine, ariko bunyine ntibisanzwe. Amamoto aragenda, abaturage baragenda, haba ku manywa haba nijoro, yaba ufite amafaranga yaba utayafite, yaba ufite telefone yawe ni yawe, ntawe uyikubaza, ntawe ukubwira ngo se kurajya kiranga umutekano w'abaturage uri hariya. Reka dukomereze n'ubundi mu nkengero zigize Minembwe mu gace ka za Rugezi, naho urabizi ko Rugezi yarindiriye abamayimayi. Sina Rugezi yonyine bari barigiye hino, babaga ahantu hitwa za Bikarakara. No kuvuga ngo hagati ya Bikarakara na Rugezi hari umwanya, hariho na Tinzangoma iciye hagati ya Rugezi na Bikarakara. Rugezi na Bikarakara na Tinzangoma ku bantu batahazi ni umwanya ungana. Hari umwanya munini, urumva hari iwacu hose n'urugendo rw'amaguru gusa. No kuvuga ngo uvuye Bikarakara wenda na Tinzangoma niko rugendo nago kandi rw'isaha, uvuye kandi Tinzangoma nanone na Rugezi n'ikisaha wenda irenga. Biterwa n'amaguru y'umuntu, ariko kandi ni nkako ushobora kubigereranya. Tinzangoma na Rugezi na Bikarakara niki cegeranye. Tinzangoma iri hagati ya Bikarakara na Rugezi. Rero no kuvuga ngo Bikarakara nayo hino yaho niho igakangara. No kuvuga ngo abasore bacu babaga bariza gakangara, ariko Bikarakara niho irimo mayimayi iziratakataka zose niho zabaga ziri. Rero no kuvuga ngo ico gihe naho hari ahantu hose hari huzuye ziriya mayimayi, ariko kandi kubera ko rimwe na rimwe Imana zikora ibyayo, kubera ushotoranyi bakomeje gushotora amadubu n'intare, byabaye ngombwa ko babakura Bikarakara babakura Tinzangoma babarenza za Rugezi. Ubungubu bararenze barizamikashika barakunangutse hirya. Abasore bameze neza ubungubu, ndetse tukiri muri Rugezi ku munsi w'ejo biriwe babasarura ibigori. Tubibutse ko mayimayi n'abambari bayo basize umusanzu mwiza, umusanzu ushimishije w'ibiryo. Ivyo zikotinya kubivuga, oya ntikotinya kubivuga, gusa hari ikintu kimwe cyiza tubasha gusaba abaturage b'abafurero barashukitse. Abafurero babaga za Rugezi ndetse n'ababembe, ni ukuvuga ngo barashukitse. Uburyo kibashukitse ko barahunga, bamwe ko barahunga ubusa akarengane, ko barashukwa n'abana babo ba mayimayi bababesha ko ngo bazagwanya abanyamurenge bakabatsinda. Ariko kandi ntabwo generale ahanganye n'abaturage. Generale ntahanganye n'abaturage, ahubwo generale akeneye abaturage ko baza bacungire umutekano babeho nk'abandi baturage. Kandi aho bashukitse ni ukuvuga ngo hari abaturage b'abafurero bari muri Minembwe benshi, hari abaturage babashi bari muri Minembwe, hari abaturage b'ababembe bari muri Minembwe kandi bafite umutekano. Rero twokangurira abaturage b'abafurero kwitandukanya na ziriya n'abangoma nzitu bababesha na za FDLR, bakaza bagacungirwa umutekano muri Rugezi wabo, bakareka kwitwa n'inzara, abana bahe bafa mu gihuru, abana bahe banyagirwa n'imvura mu gihuru. Bariya n'abaturage ba generale, kandi generale akeneye ko baza bose akabacungira umutekano. Abana bakiga, abaturage bagakora imirimo isanzwe, abahinga bagahinga, ufite itungo ryiwe akariragira neza, rireke kuribwa n'ababembe befu ku mushasha, bagaruke baze mu byabo, kuko generale hari iwe akeneye kubacungira bose umutekano, abaturage bose. Reka dukomereze n'ubundi Mikenke. Abaturage baherereye Mikenke babyutse neza, umutekano wabo umeze neza, ndetse na za Pwenzero naho umutekano umeze neza, na Gahwera naho umutekano w'abaturage umeze neza. Ubu ngubu tubagezaho amakuru, haratekanye, hameze neza. N'ikindi kintu cyo kwishimirwa tukiri muri Minembwe nuko ubu ngubu bafite ibyishimo, batangiye kumva imirindi y'Uwiteka, imirindi yo gutabarwa kwabo iri hafi, Erega baratabawe, ikirere ko kiruye gutabarwa. Abaturage ba Minembwe baratabawe, bagize iminsi umutekano, ahubwo ubu nyine icyishimirwa kya kigegwaho ni ukuvuga ati se umunyu ugiye kuboneka, isukari igiye kuboneka, ngiye kuzoza ngenda n'iki baraka, ku giciro cyahoze, ku giciro kimwe n'ahandi byahoze.
nimba umunyu wazamutse muri Kongo hose twe natwe wazamutse nimba wamanutse twese uramanutse bitari bijya byo kuvuga ngo nitwe twenyine ngo tugende tugure umunyu kwibeye yo hejuru ariko abandi bo bameze neza batekanye rero nico twari dushatse kuvuga yuko kuvuga kuko amahoro age arambuye asesuye inzira zose zigiye kuzofunguka kubera kuko hari abitanze banze kariya karengane ka leta ya Kinshasa n'agasuzuguro ka leta y'u Burundi bakora ikintu c'ivangura hari abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi badahabwa uburenganzira mu gihugu cyabo nk'abakongomani pire kandi by'ukuri ntaco babaziza uko baremwe kandi nimba babifiteho impaka uwo bari bafite kuzoja kubibabaza uwabaremye gutyo n'Imana yonyine niko Maître Moise Nyarugabo aherutse kuvuga naramukurikiranye yavuze neza aravuga ati iyi sura batuziza si twebwe baba bagomba kuyibaza bagende baje kubaza Imana yaturemye iturema dusa gutya akomoza ndetse akora no kuri jenoside yabaye mu gihugu cy'ikibanye cy'u Rwanda avuga ngo impamvu bapfuye nabo ni isura nuko baremwe hanyuma rero reka dukomereze ku ndondo ya Bijombo na Rurambo kuko tumenye ko abaturage bameze nabo bavyutse neza bafite akanyamuneza nabo ku mutekano bakomeje guhabwa n'amadubu ndetse n'intare ubu tuvugana abaturage ba Gahororo Rurambo bavyutse neza bameze neza muri Rurambo bavyutse neza ndetse na hariya hagati muri Bijombo naho hari umutekano wabo uraho kuko abega naziri ngabo za FARDC ziri hariya n'abarundi kuriya bacungiye umutekano n'amadubu niko nubundi aka kazi ko gucungira FARDC umutekano baragahorana nubwo tuvuga ngo abaturage baminembwe nabajura ntabwo ari igisirikare nizo narivuze ngo nubwo tuvuga ngo ku itariki 21 nibwo abaturage baminembwe babonye amahoro ariko ico gihe cyose mbere yaho hose twibona naho yari yacungiye FARDC umutekano uribuka ko FARDC yabaga mu madegu yabaga ku kiziba yabaga hariya muri turatu karakanogo kose gucya kaminembwe ariko twigwaneho iri mu marango iri inyuma yaho no kuvuga ngo ibacungiye umutekano rero n'ubu ngubu ni nako bimeze FARDC yosisikaye muri kare gace ndetse n'abarundi bose bari muri kariya gace twigwaneho niba bacungiye umutekano kuko umunsi izavuga ngo turarambiwe kubacungira umutekano abantu baje wabo mwebwe b'i Burundi mutahe muje wanyu FARDC namwe mwemere muze dukorane muje mu murongo dufite muje muve muri izo bitekerezo by'ubujura n'ubugizi bwa nabi muze mu bingabo zize agaciro k'umuturage gucungira umuturage ibye ndetse nawubwe nimukenere ico kintu kuzakimenya muzoze tubaterininga kandi nima muzanze mufata inzira mugende musange sobuja Gisegeti ariko kuko nawe ari mu marembera hari umuntu wanditse neza muri commentaire avuga ko ngo Gisegeti ntazabura hahungira bazaje Burundi kuriya arasheshe na ndayishimiye ni inyungu hamushakaho ariko kuriya zovaho bukeye niwe wa mbere wo mushira mu ahubwo se kwaga ngo inyungu ndayishimiye yari afite se cyane zifite wibuka yuko ibirombe bari barabahaye ibirombe bya Rubayo tibakibifite barongera babaheza ibirombe vya Rugezi ntabwo bagifite ntabwo bafite none se urumva ubwo bushuti buracakomeje se ahubwo kera nabwo buri mwa gatotsi tizoreka kuko hariya naho ubushuti bwabo ntabwo bwari ubw'inyungu kandi iyo nyungu ntikiriho reka dukubitire muri Bogobogo tumenye abaturage baho bazutse neza bakinguye neza ndetse ibikorwa remezo ibi bya hafi barabikora barahinga abaturage kuragira abaragira bararagira abahinga bagahinga bakora abafungura amaduka yabo amabotike hariya barabikora abanyeshuri barafunza ahantu hose abanyeshuri ubu nyine muri Kongo barafunze hanyuma rero reka dukubitire mu mujyi wa Uvira hameze hati Uvira nayo ni kwa kundi dusanzwe tubivuga Uvira ntabwo itekanye gusa iyo abaturage babonye bukeye bashimira Imana yuko aramahoro ariko ubundi mu yandi magambo Uvira nta mutekano uyirimo bitewe n'ubwinshi bw'ingabo ziri hariya n'akajagare kazo zifite ariko kandi uko ubwinshi bwabo bwaziriya ngabo zikomeza kwiyongera niko zikomeza gutoteza abaturage n'abaturage bakomeza kugenda babahararuka nubushije audio y'umuturage umwe wa Uvira ahayiyama cyane wazalenda arababwira ngo abaturage bamaze kugwara hahamuka Kimbonde mwicara murasa za buri kanya
aya masasu mukomeza kwica nabi mukomeza nta bitavyabaye nta kintu tituzomenya igihe umwanzi bitavyabaye ariko mwebwe mwicara mukomeza kurasa rero kubera ko kajagari k'izo ngabo abaturage bamaze kubarambirwa barabarambiwe ubu ngubu nabo bariteguye ngo icobaha AFC M23 twigwaneho bakaza bakabakoma amaboko amasengesho yabo wenda ari hafi gusubizwa kuko ni igihe kinini abaturage bahari bataka kandi batesetse batabona umutekano w'isesu uribuka kuko hari abaturage bamwe batangiye guhunga igihugu cabo bakambuka baja hariya mu Burundi abandi bagiye Tanzania abandi baje mu makambi kubera gusa umutekano muke wa hariya ariko igihe kirageze wenda nabo Imana izabibuka kandi vuba bidatinze bazabona umutekano mu kiyaya cya Plene naho nizo ngabo zihari hariho abiyita bayakutumba ndetse Ngoma Nzito wacitse imitutu ya za Rugezi na za Kabanju ubu ngubu nawe yaje ngo koga amazi ashushe yo ya hariya za Ruvunge ubu ngubu ngo yaje kurya n'imikeke hariya za Ruvunge niho abunyinari niho wavuga ngo ikibazo nuko atavuga ukuri kwicamuzanye akabesha biteye isoni yaje ahunze none wabonye ko yakiriwe nk'umwami ahubwo ikintu kiri mu kunyobera ese ko yaje hariya yikakaje yavuze amagambo menshi uko mpamutekereza ko imisi we kuba hariya itari myinshi ese azahuruka azaje Burundi none nukuvuga mu yandi magambo tazasubira yavuye ahiriya yavuye ntaha hari ubunyine hari amadu icyo yahunze gakira cyahari nukuvuga ngo icyo yahunze cyahari ubu nukuvuga ngo asigaranye inzira imwe natagwa muri Rusizi azambuka i Burundi nimbazi ko mbese nibwo bukwiriro gusa nibwo bukiriro bwiwe na Yakutumba nukuvuga ngo nibatambuka Rusizi nimba bazi ko ariko wenda ubunyine ko bari gakoga kano gahendo yaje kambere kugira ngo yitoze koga kuko karabona insina y'urutoki hari tazamenya kuyambukira bataramwerekera ubujya ijyanaho reka dukomereze n'ubundi Nyangezi Bukavu umutekano w'abaturage umeze neza na Gatogota Kamanyu gusa Bukavu muri Panzi baraye barasa amasasu hariho wazarendo zitatu umwe afite PKM machine gun abandi babiri bafite SMG nabonye na video yaho abantu bari bicaye imodoka yo kwitambuka bakikanga ubwo se uyo ni abandi barako batekeza ko wenda ari ya Amadu n'Intare bo babaje bakamabazanya igiserukiriye ngo sira ngo ni abandi nukuvuga ngo abaturage nibo leta ya Kinshasa kuri none yayikoresha iteza umutekano mukeya mu baturage none ngo bavuge ngo aho AFC M23 ngo ikontorora nta mutekano hari mbese abandi bakabicurika akavuga ngo wazalendo ngo zafashe mu mujyi wa Bukavu n'abahungu batatu kandi abo bahungu twigwaneho na M23 ko barabashakira hasi no hejuru barasa barabafata amasasu yabo ta amasasu atatu yofubusa bafe kugenda gusa afande yarababwiye ngo isasu n'umuntu rero abo sa abantu bisasu na abantu bo gufatwa kwanza bakabanza bakabazwa ako kajagari guhungabanya ukuntu bahungabanya abaturage umutekano ntibasinzire hanyuma muri Goma umutekano ufashe gute bameze neza baratekanye ubu ni mu gitondo ariko kandi abaturage bose bari mu mirimo byabo kandi bamerewe neza barishimye niko bimeze ngayo rero nguko uko byifashe hirya no hino mukomeze mukurikirane Ikirura TV1 kibamenyesha ko akarere kabyutse ndetse nuko bwije kameze rero uyu munsi babyutse neza kugeza aya masaha tubabwira umutekano w'abaturage umeze neza mu nkengero zose abatarakora subscribe muze gukandaho namwe muzoza mubona amakuru yizewe kandi ku gihe